Wuoke County ma Mandera kotelnegi kod Governor Mohamed Adan Khalif okwayo kwe kod achiel mar oganda e kinde nyasi mar Madaraka manyo otimore nyoro. Kolose kar chung od bura ma Elwak e kinde nyasi mar Madaraka giyango dwaro mar biro kanyakla e kedo kod rochruok mar arita kwe e gwenge makono. Jotelo koni Mandera osechako neno olemo mag arita kwe kendo ibiro kwayo ywayo thuolo mag ohala. Bende gikoni mondo arita omed ngirore makare sirkal owinjo med kwan mag obila e gwengego. Register circles, the cooperative department wako tayari kusaidia tuweke numbers ndio tujue boda ya Mandera ni gani na zingine ni gani, so that we should not allow ourselves to be targeted by terror by using the easiest mode of transport. Usalama inaitwa firstborn ya maendeleo yote katika jamii. Bila usalama hakuna shule, bila usalama hakuna kufanya biashara, bila usalama hakuna kutembea barabara, bila usalama hata uwezi lala na amani katika nyumba yako. Usishuku ama usikuwe na shaka yoyote tu kwa sababu umesikia ama umeona ama umeambiwa na mwingine ya kwamba hatua fulani imechukuliwa kwa mtu ama kwa baadhi fulani, kwa sababu hailengi mtu kwa sababu yeye ni yeye, hailengi mtu kwa sababu yeye amekosana na fulani, hailengi mtu kwa sababu yeye ni relative ya so and so. Hapana, kila mtu anaangaliwa.